ده سالا بوریدا و جنجان بردمان و توباران کردن سوپای ترکیه به سنور قزا مدیه. الگوری زانیاریا نزدیکی 4 میلیارد دینار زیان به سنور نود گندن قزا ناوری را گشتینه. بجک جولاتین زیان ویرا گشتی جنجان وان بردمانان دبیجن. به ترج سالا که زیان المهاتین نویسی لیتانو که نهاتین قربو کرن. مشروع من المنشورات تيكدون فروكين تركيا يعني حتى انه كاشي يعني حكوماتنا تعويضنا ديفچونا جامزه كده حكومات سال 2017 دمشت و بردمان راستینیت اندش تعویض خلکی کتن حکومت وت علاج کل ما بکت 2017 تعويض او يطبخات الى نفسين حطونك بس حطونك كاس ناديد يا و دخلت كان كو 2016 شو ابد 2017 اب صلاجي هر وقت صلادي نبيت هكذا هر نشين كو ارامي بخنا دوري بيجين كو تشتكي بو خلقي كان بشك قرابو كنا خلقي بكن اندام کالج نادس نشان کردن زیان خلکی جنجام بردمان فروکین ترکیه لجواتا پارێزگا دووگەشی دەربارەی قەرەبووکردنە هاوڵاتیان زیان ڤێڕاگەشتی وەها دەبێژە. ئێمە چەندین دۆتا کۆمڤەکردن کرا راپۆرتا کو پێشکەشی دەستەوە سەرۆکاتیە ئەنجومەنی کردی کو چەندین زەرار و زیان وان گوندە هاتینە کەوتن پێتڤە حکومەتە فیدرال حکومەتە هەرێما کوردستانê گەل هەندێک گەل قونسڵیە تورکی دیفچوونە ئەڤی بابەتی بکەن یان jî helekê بۆ vê meselêdanin ev topbarankirinê çunku ya biya berdewam mefroza dîvçûnek berdewam bû bêhêtekirin zarareka gelek amazan ya xelkê Herêma Kurdistanê ketên taybet parêzgeha dûge. Li meha hevdiya sala 2015 bi hêşeta hebûna baragahên PKK Firokeyên Tirkiye bordûmana Sunûrê li Herêma Kurdistanê kirîne. Operaniya wan bordûmanan jî li Sunûrê Qeza Amêdiyê bûyîne. û ji encamê wan bordûmanan ziyanên gîyanî û maddî jî hebûye. Hewlatî jî dixwazin ev bordûmanan li deverê bêta rawestandin û qerebûya wan bihête dan. Nîhat Weramariyên Nartî, Qeza Amêdiyê.